Angekubiyalele ngokwamukele kwi-channel igama uXolani uPastor Winnie sibuya ngokukhulu kuyithoba nabalaphi bendabuko noma nabantu abasizayo abangabathandazi abakwazi ukuthi beze nolwazi olujile nolungakwazi ukwelekelela mhlawumbe enkingeni esibhekene nazo njengamanje noma ke isikhathi esizayo. Namhlanje nasithe asibuye sikhulume la nomunye ke wabathandazi uLubelo, Mthandazi Lubelo. Kunjani bhuti? Siyaphila mfowethu, njani nini? No, kuyinto ukuthi uyaphila. Ngifuna sibheke la abantu abaningi ngifuna sibheke indaba udaba lwesinefu. Kunabantu ababhema isinefu hayi ngoba prophet. Omunye usibhema isinefu ngenxa yokuthi mhlawumbe wayiphathwa ekhanda njalo wathi hayi wena salubhema isinefu. Omunye kuthiwa wathulela ebusuku waphupha isinefu bemnikeza mhlawumbe uyasibhema. Maningi ama factors enza ukuthi umuntu abhema isinefu, yabona. So ngifuna ukubheka nje ngawo ukuthi mhlawumbe ubuhle nobubi noma ezinye izinto eziholela ukuthi umuntu asenze isinefu mhlawumbe kungafanele, yabona. Sibheke izinto ezinkanjalo. Kukhona ukuthi angasenza isinefu umuntu kungafanele. Ngiyakuva mfowethu, indaba yesinefu isuka kude. Into engasingaqala siyichaze ngendaba yesinefu. Isinefu ugwayi labantu abadala. Sangekwazi kwethu sazi ukuthi isinefu sisetshenziswa uma siphahla. So manje into esiyibonayo seyiguquke isinefu saba yi-drug. Okay, sibele emva endabeni ukuthi isinefu uzusebenzise noma isinefu sikusebenzelaphi wena osibhemayo. Isinefu umsebenzi waso ekuqala ngokwazi kwami, isinefu siyadzabula, of which isinefu siyadluthula. Uma izinto zakho sezivalekile siyakhona ukuthi sisheshe sivuke masinyane. Kepha emva kokuthi isinefu sivule siphinde sivale, especially endabeni yemali. Bese ke seyavala ngala imalini. So khanda ukuthi noma usebenzela imali awusayibona ukuthi le mali uyenzani. Kanti indaba enkulu wena sothethela ligwayi labantu abadala solenza ngazi ukuthi seyi-drug, so uhlale ulibhema njalo. Ulokunye ke abantu abanye abakafanele ukuthi basibheme leso sinefu. So uma ukhuluma ngabantu akungafanele babheme isinefu mhlawumbe awuphinde uthi ukuveza mhlawumbe kanjani nje abantu esihamba nabo noma idalwa esihamba nazo emizimbeni yethu zihluke kakhulu. Omunye uhamba nesidalwa sakubo esasikholwa esingazange seke sisithinde isinefu. So efika wena uyazalwa namhlanje uyaphupha. Uma siphupha ke kunemimoya emibili esihamba nayo, kunomoya omubi nomoya omuhle. Kunomoya omubi ozawufika kuwena ufuna ukukungenisa ngasesinefini kanti idalwa zakini azisibheme isinefu. Ngamanye amazwi usho ukuthi uma umuntu ephila kuba nemoya emibili, uma wenda leyakubanga nalo muntu uyakubanga ufuna uthatha over nalo wakini uyafuna ukuthi bese lo ukukudidisa nokwenza ukuthi udideke impilo yemhlupho ugcina usulahlekelwa ubunhlanhla bakho ukufaka entweni engathi wena uyithongo noma uyidlozi, kanti ufuna ukufaka entweni ezizokwenza ukuthi zigcine zixoshe zikuhlukanisa nethongo lakho lempela noma nedlozi lakho lempela. Yebo ke bese wena sokhanda ukuthi songanywe ngile mimoya yalamadlodi awusakanganywa budlodi. Ubudlodi bakini sebukhweshile sekuselele imimoya ekwenza ukuthi wena ubhemele isinefu uyohlale kulokhu uphupha abogogo wakho abomkhulu wakho, kanti akusibo abogogo wakho abomkhulu wakho, yimimoya emibi ekwengamile wena. So abantu balahlekela kuthenini bahambe ngalenye indlela kanti akafanele ukuthi bahambe ngale ndlela, sekufanele ukuthi bahambe ngale. Ekhayikeni njengoba bengibekisile ukuthi ekuqaleni kwasekudala ekhayikeni besithi isinefu sisetshenziswa abantu abadala uma baphahla. Labanye bayasibhema, sikhule sibona bayasibhema isinefu. But ngokwazi kwami ukuthi isinefu sisetshenziswa umuntu uthize onomsebenzi thize ekhaya ngelanga elithize. Awusebenzisi nje isinefu ukuthi wena hamba usebenzisa isinefu njalo usebenzisa isinefu. Kepha ke abanye imizimba yabo njengoba bengichaza abantu abakholwayo sebakhona ke laba abanamadlozi egazini labo, of which lento elakibo ifuna lesinefu kuze iphakame. Kuze lento yabo ihlale i-on toes ifuna lo muntu ahlale ngilokho abhema lesinefu lokho ayidluthula ayiphakamisa. Kanti wena onganalutho obhema lesinefu ugcine sesikuvala.
kusho ukuthi umuntu ongabhemi isinefu engenalutho yena usuke seyidalela manje isimo sokuthi angagcina edonsa imimoya bezovala lesimo senhlanhla noma isimo sezinto zakhe bezisabaleni ukuthi ubhema isinefu kungafanele ubhema isinefu kungafanele anganikwanga nalesinefu so abantu abanjalo sesithi asikhulume ngalomuntu mhlawumbe uthathe isinefu wasibhema ngenxa ukuthi ufike lemimoya yamconvince ukuthi into eright uchayenze kanti akusiyo imimoya eright so yasibhema lesinifu wena njengomthandazi uyakwazi ukuthi mhlawumbe ungenelele into ezinjengana lezo kukhona umehluko ongakwazi ukwenza umlekele umuntu osabambekile abanjwe imimoya yalabadala angakabanjwa ngabadala siyakwazi ukuthi simkhulekele leyo mimoya ikhweshe kuye kubuye abantu abadala bazomtshela ukuthi mntanami sithi la emhlabeni sifuna wenze ukuthi nokwekuthi kanti ngalami imoyeni na unganywe kule mimoya uyabe ngilokho nje uvezelwa amahiya uyabe ngilokho nje uvezela kuthiwa phahla njalo nje nowasha nokuphahla njalo namahiya suka ngapho bonke awuphuma ngapha ngile mimoya lehleli la kuwe uthola amajazi kanje uthola ijazi esiphambana sibheke phansi uthola iphambana sibheke eceleni uthola nenkanyezi uthola nani ile mimoya unganywe kule mimoya wena hayi ukuthi lento ayikho la gazini lakho noma la mzimbeni wakho ikhona nedi wena usukwalandzela indlela yabomoya lababi okay so wena uyakwazi ukuhlukanisela umuntu ukuthi no wena le imimoya ingekho right engalungelela egazini lakho ezenza sami moya eright uyakwazi ukuhlukanisa lokho umuntu asizakala siyakwazi ukuhlukanisa lokho ngekuthi sikukhulekele emoya loyingqela bese soyambula ukuthi lo muntu lo hayi ukuthi unedlozi unemoya yamadlozi ngiyo lele semenza ukuthi abhemele isnev ayikhandanga sawuthola nomsebenzi ayikhanze ukuthi nempilo seyingilokhu iyablockeka ubathi uyafuqa ufuna kembili izinto ziyavaleka okay so manje okay abantu abakuthinte mhlawumbe uma befuna mhlawumbe ukuthi abantu basizakale bangakwazi ukuthi bekuthole kuyiphi mhlawumbe inombolo abangathola kuyona mhlawumbe uma befuna ukubuza into ethile noma befuna ukuvakashela bexoxe nawe mhlawumbe ubalekelele futhi abantu abafuna ukukhuluma nami noma abafuna ukuzongivakashela sizoxoxisana kabanzi ngendaba yabomoya nendaba yenefu nendaba nje yempilo ukuthi uyazi omunye ukhanda ukuthi sokhathazekile mfowethu ngilokho sothi mina ngisazi ukuthi ngiyenzani amadlozi ayangihlupha akuhlupha afuna wenzeni akasho ukuthi afuna wenzeni kanti ngilabo moya lababi abakuhluphako elakini idlozi liseceleni lisabuke wena ngoba ulandelela ababomoya so umuntu ongafuna ukuthi sikhulumisane ngaleyo angangithinta enombolweni yami ethi 063 91 89511 okay siyabonga thinda lapho abantu abeze niswile inombolo seshile la umthandazi osemncane onesiphiwo kakhulu osebenza ngokuyikhandela nokuyimisela ithini kalekelela ngolekelela khona cacisela lezi zinto njobe seshilo hamba nemvakashela utholakala liphi indawo ngitholakala khona la eThembisa mfowethu enhlanzeni siyabonga ukuthi utholakala eThembisa enhlanzeni thank you